Oči sveta so bile zadnje dni uprte v Evropski parlament, kjer je potekala izredna razprava o rezultatih odločitve Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo. Parlament v morju zmede in negotovosti poskuša ohraniti in morda celo okrepiti enotnost med preostalimi 27 članicami. Im Gegensatz zur landläufigen Kommentierung in einigen Organen ist die Entscheidung, die im Vereinigten Königreich getroffen wurde, eine Entscheidung des britischen Volkes, aber eine, die alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union berührt. Britanski komisar Evropske unije Lord Hill je bil ob svojem odstopu deležen stoječih ovacij. Zugleich ist ganz sicher aber auch der Rücktritt von Lord Hill bereits ein Signal, dass de facto die Austrittsprozedur bereits begonnen hat. In kako so se odzvali v Evropskem svetu, ki mu predseduje Nizozemska, ter v Evropski komisiji? The UK is and will always be a European nation. Je lui demanderai de clarifier le plus rapidement possible la situation. V razpravi so nastopili tudi vodje 8 parlamentarnih političnih skupin. It is a victory of the populists. The jubilation of the nationalists on both sides of the channel show us Europe's future is now at a crossroad. Only one thing counts. We, the vast majority of this House, stand for the idea of a united, peaceful and tolerant Europe, and the populists should know this. Noi proponiamo che per le prossime elezioni europee si preveda l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea, il leader dell'Unione Europea, il sindaco d'Europa. Questo significa creare un vero spazio politico europeo. In komentar vodje vladajočih konzervativcev v britanskem parlamentu. We should now all respect the democratic will of the British people and work together and move on. On both sides of the channel, we need to pause and start thinking about our negotiating strategies. What makes it so hard for me, and I think also for the other group's leader and for everybody here in this House, is the way it succeeded. The absolute negative campaign. The posters of Mr. Farage showing refugees like in Nazi propaganda. Z leve pa je sledil poziv k spoštovanju in pomoči za tiste državljane Združenega kraljestva, ki so glasovali za obstoj v Uniji. Es kann keine Verhandlungen geben, solange die britische Regierung ihren Austritt aus der EU nicht beschlossen und notifiziert hat. Aber auch deshalb wollen wir die Streichung der Begriffe immediate und immediately. Wir meinen auch, dass die mehrheitliche Entscheidung der Wähler und Wählerinnen in Schottland und im Norden Irlands zu respektieren ist. Vous mentez, car qui peut croire que même le plus puissant des États membres de l'Union européenne puisse faire face seul? Nato je na oder stopil europoslanec Farage, oblikovalec kampanje za izstop Združenega kraljestva iz Unije. The main reason the United Kingdom voted the way that it did is you have, by stealth, by deception, without ever telling the truth to the British or the rest of the peoples of Europe, you have imposed upon them a political union. Le vote de nos amis britanniques en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est de loin l'événement historique le plus important qu'ait connu notre continent depuis la chute du mur de Berlin. C'est un signal de liberté envoyé au monde entier. C'est aussi le cri d'amour d'un peuple pour son pays. Naslednje poglavje v tej zgodbi bo potekalo za zaprtimi vrati, s pogovori v svetu Evropske unije.